Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Baganda bange mwena abawulirisa omukutu guno, saba Allah jalla wa ala atuwa obulamu obulungi, atuwe nikumani okuboneka nti tamunkola Katonda subhanahu wa ta'ala omulamwa gwe yatutonderaku ng'abantu okuba muno munsi. Olunaku olwaleero biidhinillah twidda kweyegeresaku mu bwire obutontono buno ku kigambo kyebeeta al-kasbu. Al-kasbu n'ekigambo okukola. Okukola ensi eno yona yona okuva weeva paka weetuuka eyemereire ku kigambo okukola. Allah jalla wa ala yatusindikira omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam okuboneka nti alungamya ensi eno tusobole okugihangalamu nga tuli abantu abali mu mirembe era nga tuli abantu abakozi abasobola okwetuusaaku ebiviire mu mikono gyaife ni mu maani gaife. So okukola mu Luwarabu tukyeta al-kasbu. Al-kasbu kasbanun, okukola kuli kwa mirundi ebiri. Kasbun oba okufuna bimuqabilin ng'olina kyowaireyo, wa kasbun biduni muqabil n'okufuna okundi nga ezira kyowaireyo. Al-kasbu bimuqabil, okufuna nga olina kyokoze n'okuboneka nti okoze omulimo bakusasula. Osomeisa bakusasula, olimye bakusasula, okoze omulimo gwona gwona bakusasula mu sente. Ekyo oba ofunye bimuqabilin ng'olina kyowaireyo. Amma al-kasb bighairi muqabil, okufuna ebyenfuna ng'ezira kyowaireyo. Mathalan tuyinza otwala omufano ogw'obusika, emaali ey'obusika. Emaali y'obusika omuntu agifuna bufune, era mu ndogere yaife tukoba mbu gafula, nti afunye emaali nga ezira kyakoze eki totuuyaine, era eyo emaali ewooma ino. Minatarika ebyobusika bakusikiza busikize nti muno okuva olwaleero ekampuni eno yiyo, okuva olwaleero itaka lino lyona okuva kuno paka ere awonawona gawo, era oba ofunye. Na obusiraamu butukoba butya kunfuna edede emirundi ebiri. Obusiraamu bwenda ino al-kasbu bimuqabilin, okufuna ebyenfuna nga olina kyokozeewo oku. Era ekyo mikwano gyange abatuwulirisa tusobole okifuna butereevu. Singa omuntu aveere yakuwa enusu 10 nti blaza sente dido gyolye mu chapati oba gyonwemu akacupa ka soda, there and then oidadgema sente edo gyogule kye bakukobye, kuba tosobola kudifiiringa nti sente oba tidibaamu value ng'ole bwakikuwaire bw'okikozesa. Singa oba opataine lubimbi, opataine kutunda kintu mulimo, bakuwa sente out of work ng'olina kyokozeewo, eyo sente tosobola kusituka busituke n'okoba oti eno kanje njirye mu chapati ng'osazeeko olutuuyo. Kale okufuna okwokuboneka nti bimuqabil olina kyokozeewo n'okufuna obusiraamu bwe bwasinga okwekatiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali mukozi, era tujja okubona nga yali omusaadha eyali alundira Abawarabu embuzi, ekisolo ekikasinze kuba kiwugulavu mu nsi muno. Nabbi yasobola okukirunda era
nga nimwafuna sentede nga nimwafuna ekibamuga yagasa nakyo abantu be ekyo bakyeta kasbun kufuna bimuqabil okoze babanga bakusasuyire. Olwaleero Nabbi sallallahu alaihi wasallama ngate huwa alqudwatul hasana nekyokubonera ku yetuli bantu bangi bafunie obugayaavu obwobutenda kukola twe twikatakabburu eyensi eno yona yona omuntu wabaawo nga olowooza kukuwa buwe olowooza kusabiriza busabirize bakuwe tolowoozaku nti eriyo kyebeeta okukola mukamaawo ekintu kyakola aba ali kukwegeresa. Ebigambo ebyo byendi kwogera bya busiraamu ye Allah subhanahu wa ta'ala akinonola bulungi mu sura mbitirivu ino ni mu Qur'an eyekitiibwa nga akubiriza abantu okuboneka nti bakola. Suratu Tauba aya ye15 Allah tukoba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa quli imalu fasayara Allahu amalakum. Atukubiriza okuboneka nti tukole akoba nabbi tukoba abantu bo abagoberezi bo abasiraamu nti mukole fasayara Allahu amalakum Katonda ida kubona emirimo jemboneka nti mukola. Kale okukola kasbul halal n'okukola emirimo ejaboneka nti jikirizibwa muneno munsi obutetyamaku. Era suratul Baqara aya ye18 Allah jalla wa ala twinonola yakoba nti ya ayuhannasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Imwe abantu mulye ku bintu ebiri muno munsi nga mulyaki halalan ekitegeeza kola ofune halaliwo olye ekyo Allah jalla wa ala kyakwendaku era eyo order. Kulu min tayyibati mimma fil ardi halala tayyiba wala tattabi'u khutuwati shaitan tutagoberera magera ga shaitan agokufuna ebintu nga tumaze kubuzaabuza abantu emaali eyo era ebusogano tugyeta emaali eyekibi. Emaali yekibi teikirizibwa era Allah jalla wa ala agituziyiza kwino. Tulekere okuboneka nti tulera emikono twaira ku misigiti basiraamu bangi baganda bange tukyayimeino ku misigiti musiraamu ekyokulya kyange kiri mu nsawo yo twaira mu kwetegeka olamakanzu twesimba ku misigiti ku misigiti kuzira ku mulimo gwoli kola toli kutunda iduuka toli kutunda ngoye ayo oli kulindirira abasiraamu abali kwida okusaala baboneke nti bakwawula oba obaawula. Eyenkola mikwano gyange tijja busiraamu tuteekwa okujja ku ground obusiraamu butukubiriza okuika ku ground tukole tusobole ife beno okwegasa okugasa n'abaana baife n'abakazi baife abakyala baife n'abaana baife okuboneka nti banaasobola okusoma olw'okuba olina base w'oli kutoola riziki gy'oli kugabirira abaana bo niiwe mwene okusobola okuboneka nti bwebeesaawo. Eyenkola singa tugigema ensomesa ey'obusiraamu twabanga tusoboire okukola tuba tusobola bulungi okusinza Allah jalla wa ala nga tuli kunkola Katonda gyatwendaku. Owekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama atwinonola ku nsonga eyo yakoba nti ma akala ahadun ta'ama qattun khayra min an yakula min amali yadihi. Eyo hadith eli mu Bukhari. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atutegeeza nti omuntu talyanga ku mmere esinga kuba bulungi. Omuntu asobola kulya mmere ennungi neewooma n'agifuna mu baraka okusinga emmere gye yandiriire ng'ali kugitoola mu mikono gye. Era lubalala Nabbi yayagaana basahaba yabalamusa yabagema mu ngalo yayagaana omu ku basahaba owundi ng'ebigalo bye
bigonvu ino yayagana mubali kulamusa okugema mu ngalo ng'owundi emikono gye mikalangufu ekitegeeza munda mu emikono nga mikalangufu yakoba nti hadha nti omukono guno ogulimu omukalangufu Allah gwasinga okwenda okusinga ku ebikono ebigonderera ekitegeeza emikono emikozi ewa Allah jalla wa ala gyasinga okwenda okusinga ku emikono egitali mikozi. N'olwekyo maliriza ebigambo byange nga nkubiriza omutima gwange n'egyaimwe baganda bange batuwulirisa okuboneka ntwirayo okumulamwa ogwa Katonda gwatwendaku tube abantu abakozi tusobole okuboneka nti titwira mu kusabiriza. Omuntu omusabiriza obusiraamu bukivumirira ino okuba mu bantu abasabiriza abantu. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama yafundikira obulamu bwe ng'ali ku kikaatiriza ino yakoba nti bana obulamu bwe babusembeera okuva mu nsi kiba kirungi waava mu nsi ng'olesa abantu bo nga bali mu mbeera ennungi n'ekirungi okusingaku okubaleka nga bali awo bankuseere banaku bazibu yatakaffafuuna nnaasa nga bajanga basabirizaanga abantu nti omwana oyo gw'oli kubona oyo mwana wa Sheikh Abdul Majid yamulekaawo aye tuyambe bana basiraamu tusuula azirana kakulya n'omukazi wa kakaaya kawaaku n'abaana be bali aba kwegamba kiba kirungi waleka abaana bo ate certain level ng'eri okusinziira ku bukozi bwo bwe wafaayo muneeno mu nsi waleka abaana bo nga tibakuswaza emagombe y'oli wabanga ogiire radiyatan maradhiya. Era tulina emombo olwaleero ekoba nti fa ng'omazeeyo fa nga buli kimu mutfarighan fa ng'ezira kikubanda nga buli kimu okikoze okolereire famire yo okolereire baana bo mutfarighan. Hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Saba Allah atwagananye omulundi ogundi nga tuli mu bantu Allah bakasimyewo era mu bantu abakozi abanasobola okuva mu nsi muno nga bene basiimu nga nijje bali kujewa Allah waibwe yena abasiima kuba bali abantu abobuvunaanizibwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.